sastava Mika Vukona. Druga njegov faul. Kažem, centri naprave blok za igrača koji pretrčava od dole od osnovne linije kroz sredinu reketa i izlazi na poziciju za 3 poena, a oni treba iza njega da zatvore ta vrata u stvari i da spoje blok, ne bi li on imao dosta prostora i vremena za šut. Krstić je fauliran, gosti su iskoristili malo čas bonus. Srbija ima 3 faula, a sa brojem 11 lična greška koju je načinio Antoni. Njemu upisan ovaj faul i to Antoni sada ima, ako se ne varam, da, 4 lične greške. Prvi poen za Nenada Krstića na ovoj utakmici. Dva poena za kapitena našeg sastava. Srbija, slobodna bacanja 14-14, bez promašaja. Svaka čast. Nerešeno je. Sad nešto bolje odbrana našeg tima. Pokretljivac, dosta preuzimanja. Nema trojke, hvata Jović. Šutirao je kapiten Novog Zelanda koji sada igra odbranu protiv Krstića. Krstić, povratna za Jovića, nije to bilo dobro izvedeno. Bogdanović, Micov. Krstić traži loptu, ima dobru poziciju. Krstić. Fauliran je od strane Mike Vukone. I on ima, ako se ne varam, 4 penala. Sad ćemo reći da će reći zapisnički 100. Da, 4. njegov faul. To je danak sad toj dobroj igri odbrani, stvari jednoj čvrstoj igri odbrani. Vidjeli ste. Ponovo Krstić na liniji za slobodno bacanje. Sada u stvari naša stacija ima 14-14 sa penala. Slagao sam vas, malo čas je bilo 13-13. Još jednom kapiten našeg tima. Ovo je Vladimir Micov. Dugo godine uvijek bio na pripremama za reprezentaciju, nikako da dođe u 12. Birčević je napravio faul. Ovo je njegova 4. lična greška. Inače, prvo promašeno slobodno bacanje naše reprezentacije na ovom meču. Ostaje 71-70. Krstić je promašio penal posle 14 pogodaka naših za redom sa linije penala. 4:07 do kraja meča. Tate. Antoni. Tate. Lopta kod Micova. Micov, Tate je napravio faul, zaustavio brže igru našeg tima. Njegova prva lična greška. 13 poena ima, da vidimo samo ko ima 13 poena, da, Bartlett. Penny ima 9 poena. 12 ima Vukona. 16 Corey Webster. To su najefikasniji u timu Novog Zelanda. Kod Srbije 6 poena Micov, 14 Bogdanović, 16 Raduljica, 8 Bjelica i tako dalje. Opet 2 slobodna bacanja pogođena od strane srpskog tima. Samo jedan promašen sa linije penala. Penny, pa Webster, preuzeo ga je Birčević. Neće tu moći lako doći do šuta. Pogledajte koliko Birčević izlazi, ali Penny traži da mu se otvori prostor. Nezgodno. Trojica naših igrača krenuli na Penija. Nije bilo kazne od Frenka, se lopta odbilo u aut. Napad za Srbiju. 73-70. Vodi naš tim. 3:15 do kraja ovog meča.
Umesto Bogdanovića na parket će Teodosić. Da, to je izmena kod Srbije. Ali Jović ostaje na mestu pleja. Da vidimo sada Srbija sa 2 playmakera. Jović igra u svojoj karijeri dvojku. Teodosić, Jović, Krstić. Odmah gleda da vrati loptu, bit će udvajanje i ustrajanje, ali ipak lopta kod Webstera u njegovim rukama. Jović dobro na odbrani. Penny, vidite koliko raskorak ima, ali pogađa za 3 poena. 12 ukupno, ovo je njegova druga trojka, sada je Penny novi 4. po redu, dvocifren igrač kod Novog Zelanda. Nerešeno je opet. Mico, lepo. Krstić je tu, dvojica, kakav faul. Frenka. Nema lakih poena, jednostavno ne dozvoljavaju lake koševe, pa ukoliko protivnik može s 2 penala da zaradi svoj plen, to će morati da se potrudi. Bilićević izlazi, umesto njega Raduljica, odnosno prvo Bjelica, a Raduljica će ući umesto Krstića ukoliko je pogodi drugo slobodno bacanje. Izmena izvršena. Dva penala sada za Krstića. Vidimo šta se sad čeka. Vukona ima 5 penala, ali nije bio on tu. Dobro, bili su u stvari i Vukona i Casey Frank, ali izgleda kapitenu Novog Zelanda dosuđen faul. Da, to je promena. Zato sad ovaj nesporazum. Frank ima samo 2 penala, a Mika Vukona ima 4. Međutim, sad će dobiti 5 lično izgleda. Bili su, pored Krstića, jedan i drugi. I ovo je 5. faul za kapitena Novog Zelanda koji je završavao utakmicu. Umesto njega će Anthony na parket. Dugo traje ta rasprava. Mogao je biti dosuđen faul i jednom ili drugom. 2,5 minuta do kraja, nerešeno, 73-73. Videli ste i za trenutak Abercrombija, koga sam pominjao. Neka povreda u pitanju, zbog toga nije u sastavu svog tima. Krstić na liniji za slobodno bacanja. Prije ovo je ova mala pauza, ovaj mali odmor. Pet poena kapitena našeg tima, 5 od 6 sa linije penala. Samo jedno promašeno slobodno bacanje selekcije Srbije. Upravo je Krstić promašio taj penal. Plus 2 za naš tim. Bartlett, Penny. Slobodno bacanje za Srbiju, 19-18. Frank. Tate. Ispala mu je ta lopta. Anthony. Ogradio se i njegov tim će imati novi napad. Dobro je došao do te lopte. A sada 2 minuta i 2 sekunde do kraja. Kirk Penny sa loptom. Dobra odbrana Jovića. Raduljica iskakanje. Strana pomoći. Frank. Odlično i Bjelica u trenutku. Frank nema dvojke. Hvata Jović na kraju. Vrlo bitna, dobra odbrana našeg tima. Jović je uhvatio loptu. Teodosić. Bjelica za 3. Raduljica najbolji u skoku. Raduljica i povedak se priznaje. Biće dodatno slobodno bacanje. Nevjerojatno kako se čude košarkaši Novog Zelanda. Rekao sam svaka njihova odbrana uvek kontakt postoji rukama. Da vidimo šta se ovdje dešavalo. Evo pogledajte. Evo faula. I onda čuđenje. Ali dobro. Webster je u pitanju. Njegov drugi faul. Bogdanović umjesto Micova u igri. Raduljica 18 poena i dodatno slobodno bacanje. Plus 4 je za naš tim. Bartlett izlazi, taj Webster umjesto njega u igri. Oba brata su sada na parketu.
ostalo da Frank ubaci u loptu u sopstveni koš. 19 poena Raduljice, daleko najefikasniji. Slobodna bacanja, Novi Zeland 9 od 15, naši 19 od 20. 5 penala izvela Srbija više. Webster, Bogdanović, dobra odbrana. Frank, Jović, došao je do preuzimanja. Webster, prošao lako pored Teodosića, pogađa za 2. Prvi njegov koš u drugom poluvremenu, u prvih 20 minuta ubacio je 16 poena. Sada ima 18 ukupno. Plus 3 za naš tim. Šteta što se naši nisu odbranili. Imali bi sada priliku da povećaju razliku. Ovako ostaje i dalje rezultatski otvoran. Raduljica. Svaki faul se sada svira. Frank je zabeležio ličnu grešku. Treći faul za centra Novog Zelanda. Evo još jednom. Vidjeli ste faul Casey-a Franka. Raduljica ponovo na liniju za slobodno bacanja. 6 penala su promašili gosti. ...20 poena Raduljice. Osim Simonovića protiv Hrvatske koji je ubacio 24, ne sjećam se da je neki naš igrač na ovim pripremnim utakmicama ubacio preko 20 poena. 21. njegov poen. Srbija 21 od 22 sa linije za slobodno bacanja. Gosti i dalje 9 od 15. Time-out zatražili košarkaši Novog Zelanda. We're going quick thumb sides, okay? First one, let's go for tie, all right? So tie, okay, tie, you're going to see what happens out of it, okay? If he's guarding me, if he's guarding you, you're down there. I got you. Listen, Kiwis, 1, 2, 3. defensively, Make sure he sits screens down for each other there. Četvorica naših košarkaša imaju po 3 asistencije, 7 skokova, ima Bjelica uz 8 poena, Raduljica 21 poen, 4 skoka. To je za sada situacija. Na drugoj strani sa 7 skokova, dvojica igrača, Fotu i Frank. Napad Novog Zelanda. Nema pogotka, ipak Frank ubacuje iz odbojke, iz drugog pokušaja. Ima 9 poena. Akcija određena kako je Vučenić bio i nacrtao za Taja Webstera koji je koristio svoju prodornost u ovim trenucima. Bogdanović, Teodosić, 10 sekundi za ovaj napad, 32 sekunde do kraja meča. Teodosić, nema trojke. Hvata Frank. Plus 3. Da vidimo da li će Novi Zeland tražiti trojku za produžetak. Webster fauliran. Ne priznaju sudi ovaj pogodak. Ranije dosuđena lična greška. Raduljice načinio faul, to je njegova 4. lična greška. Sudije su pokazali da se ne priznaje pogodak, već da će 2 slobodna bacanja imati taj Webster. 18,4 sekunde do kraja meča. Publika pomaže koliko može i uspela je u tome. Na 2 poena ostaje taj Webster. Evo Fotua koji se vraća u igru. Da vidimo umjesto koga će on ući. Da li umjesto Webstera, ako pogodi drugo slobodno, ne promaši drugo slobodno. Hvata Jović. Jović fauliran kao brzi voz. Stuštili su se na Jovića i Frank. I da vidimo taj Webster. Dosuđena lična greška Casey-u Franku. To je njegov 5. faul, drugi igrač sa 5 penala Novog Zelanda. Igraju snažno, fizički, muški, nema popuštanja ni u odbranjenom napadu, dosta kontakta, zato i plaćaju danak ovim faulovima i dvojice igrača su izašli iz igre. Ali Novi Zeland za sada najtvrđi protivnik Srbije u ovom pripremnom periodu, u ovih 10 utakmica. Računam i onaj meč bez selekcije, bez reprezentacije Srbije. Jović 1-2 sa linije penala, njegov prvi poen na ovom meču. Prema tome 7-2, računajući tu utakmicu, Srbije ima odnos pobjede i poraza
Grci su u onom sticajem srećnih okolnosti dobili onaj meč kad je Micim napravio faul na 4 sekunde do kraja bez potrebe i Italijani su pobedili da su u Italiji, ali oni će imati bogati za evropsko prvenstvo, odličnu reprezentaciju. Ako budu svi na okupu, naravno. Time out. Daj mi ovdje, daj mi Vladu umjesto Radulje. Isto, Beli. Beli. Isto pokažite. Isto pokažite. Sad si ti taj. Sad će sa tobom da idu u pick and roll. Sad će to da bude preuzimanje sa Beli. Svi na skok. Znači pokažit ćemo to, bit će svi na skok, da je skinemo, napravit će dobar faul. Ako ste skinuli brzi pas, jedan istrči, da prođe vreme. Okej? Znači to je preuzimanje. Pokazujemo zonu. Beli u sredini. Širimo. Ne treba. Ne treba ništa, pa taj uzet ćeš ga, bre, doći ti, sam će ti doći. Sam će ti doći u gruz. Sam će ti doći u gruz. 16,8 sekundi do kraja, 16,8 sekundi do kraja meča. Naši će stati u zonu, barem je to prvobitna zamisao, odlična ideja, onda ćemo da vidimo šta će se dalje razviti, da li će posle prvog dodavanja eventualno preći. Ali pogledajte kakva zona sa 5 niskih igrača, Đorđević u ovoj situaciji. Ne, stali su kao u zonu, a vidjet ćemo vratno posle prvog pasa prići na čoveka ili opet od čoveka otići u zonu posle prvog dodavanja. Dobra odbrana, odlično određeno, greška u koracima, u koraci ko vrata videlo se. Webster je pogrešio, 81-77, vođstvo Srbije. Evo pogledajte, da, očigledna greška u koracima, sudije su to videle. 15,2 sekunde do kraja, Novi Zeland će napraviti faul, zato i 5 niskih igrača, 5 dobrih izvođača slobodnih bacanja. Kirk Penny je načinio ličnu grešku i šalje Bogdanovića na liniju penala. Prilika se uveća ova prednost, ide se onda lagano završio 14 sekundi. Treća lična greška za Penija. Jović umjesto Teodosića, ne, ipak Jović će ući, da vidimo umjesto koga. Da li umjesto Bogdanovića ako pogodi drugo slobodno bacanje. Precizan Bogdanović, drugi 16 njegovih poena. Upravo on izlazi umjesto njega Jović u igri, 23 od 24 sa linije slobodnog bacanja Srbija ima. Okay. Let's go with butter, okay? Just straight butter. And if it's not on, go butter special, okay? So look for Corey coming off. If not, Ty, get the hand off, and then we're screening down and going, okay? If they foul us, we go with the X-cut. They switch that down screen, look for slip, and then get a shooter in the corner. If we miss, don't foul. If we miss, don't foul. Let's go. ...14 sekundi do kraja, ako verovati u ovoj zvaničnoj statistici, malo se ne slažem da duše, ali 24 od 26, 2 penala su naši promašili. Sad, zaista verujem više možda njima. Webster dobro određen dupli pas. Taj Webster ima 4 poena, usledit će time out za Aleksandra Đorđevića. Sad on želi da oproba taktiku u posljednjih nekoliko sekundi. A rekoh, verujem više statističarima jer oni samo to rade, ja i komentarišem utakmicu, možda sam propustio, ali sećam se samo promašaja slobodnih bacanja, jedno je promašao Krstić. A za sada pokazuje sa linije penala 9-9 da je imao Raduljica. Simke, Beli, utrči, Jović, imaš njega. Ne, ipak je, samo moram da odličiti. Teo prvi. Ajde, kad završi Teo prvi nema. Teo prvi nema. Simke kao ovome. Okej?
Vlada drugi. Samo široko. Samo široko. Ne, u stvari, Vlada ovdje. Jović. Teo. Preko Vlade. Ovo, Vlada, pas. Nema, ima beli. 1, 2, 3. Ajde, Srbija. Igorno izbacivanje samo. Vrlo interesantno, stoji zvanično 24-26, ali nije penala, ali onda ako pojedinačno pogledati i prebrojite slobodna bacanja, samo je Krstić promašio, znači 5 od 6, jedno je on promašio, prema tome to je 23-24. Neka greška na zvaničnoj statistici, kažem da mi se čini da je samo Krstić promašio slobodna bacanja, to nije sad toliko bitno, ali 9 od 17, na primjer, ima Novi Zeland, toliko razlici u slobodnim bacanjima. Bogdanović, Simonović, Teodosić, ne pravi Novi Zeland faul. 5 sekundi, 83-79, bit će to pobeda Srbije na kraju na ovoj utakmici pred posljednji meč. 83-79, Novi Zeland će biti ponovo protivnik našeg tima u nedelju od 15:30 u Beogradu. Sad ovako. 16 poena Bogdanović, 4-4 je šutirao u jednom momentu trojke, 21 poena Daduljice, 4 skoka, Bjelica ima 8 poena, 7 skokova, 3 asistencije. Na drugoj strani, da vidimo, 13 poena ima Bartlett, 12 ima Penny, 12 ima Bukona i 18 Webster, to su četvorica najefikasnijih kod ekipe Novog Zelanda, međutim, to nije bilo dovoljno. Srbija jeste izvela veći broj slobodnih bacanja, čak 7 više, ali je bila mnogo uspešnija u šutu sa linije penala. Na kraju krajeva u skoku je bilo dosta problema, kasnije je uspostavljen tu negde egal odnos i onda su naši ipak zaigrali bolje u poslednjoj četvrtini. Vodili i jesu naši 61-60 krajem treće četvrtine, ali na kraju 83-79 pobjeda Srbije i sada naš tim ima, računajući onu pobjedu protiv B reprezentacije, 8 pobjeda i 2 poraza, znači od 10 utakmica. Ta 11. posljednja u pripremnom delu biće odigrana u nedelju od 15:30, ponavljam, direktno prenos na RTS-u. Ukoliko možete, dođite, podržite našu staciju. Ukoliko niste mogućnosti, gledajte na Radio televiziji Srbije. Prema tome, za večeras toliko iz Vršca. Još jednom da ponovim, Srbija, Novi Zeland, 83-79. Prijatno večer, ostanite u našem programu.